ubu ku nkuru zibanza z'ibinyamakuru bitandukanye ari ibyandika kuri internet ndetse n'ibyandika n'intoki. Inkuru iri ku mapaje abanza ni ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad. Bashar al-Assad wari umaze ku butegetsi imyaka 24, dore ko uyu mugabo yagiyeho mu 2000, ajyaho mu 2000 asimbuye papa we nawe wari waragiyeho mu 1971. Bose hamwe bateranyije bari bamaze ku butegetsi imyaka igera kuri 54. Ibi rero impamvu byibandwaho cyane nuko uyu mugabo ntawe atekerezaga yuko yavaho muri buriya buryo agahunga kuriya. Impamvu nuko yari afite inshuti z'akadasohoka, Uburusiya ndetse na Iran. Aba bakaba barabanywanyi be cyane ku buryo ntawe atekereza ko bashobora kumutererana ngo agende kuriya, agende nk'umunyabwoba, agende atitira cyane, agende by'igitaraganya kibuna nk'amaguru. Ariko mu kugenda kwe nubwo byibazwaho cyane, hahita hagarukwaho ishyaka Hayat Tahrir al-Sham. Iri shyaka rya Hayat Tahrir al-Sham ryari riyobowe n'umugabo Mohammed al-Jolani. Uyu mugabo Mohammed al-Jolani niwe muntu rero tugiye kubasobanurira kugira ngo mwumve uruhare rwe kugira ngo Bashar al-Assad abe ubungubu atarikiri perezida wa Syria. Uyu Mohammed al-Jolani yavukiye muri Arabia Saudite mu 1982, ariko nubwo batubwira ko yavutse mu 1982 ntabwo batubwira neza ngo nyuma yaho kuva mu 1982 1983 gukomeza ese yarari hehe. Ahubwo twongera kumubona mu 2003 ajya mu ntambara muri Iraq, aho yari mu ntambara yo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'abandi bambari bayo. Aha yari mu ntambara muri Iraq. Muzi intambara muri Iraq ko yari intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashaka gukuraho cyangwa se guhirika Saddam Hussein, bavuga yuko afite ibitwaro kirimbuzi. Aho hari mu 2003. Urumva kuva mu 1980 avuka, twongeye tumubona mu 2003. Aho rero nk'abasesenguzi twahibajeho byinshi cyane. Nese uyu mugabo nta mateka afite ku buryo amateka ye atangira mu 1982 akongera kugaragaza mu 2003? Ibyo nawe wabyibazaho, uranyandikira muri comment impamvu nawe utabona aho impamvu batavuga amateka ye yose yuzuye. Mu 1982 niho bavuga ko avuka, tukongera kumubona nanone mu 2003. Mu 2003 nanone muri iyi ntambara mu 2006 uyu mugabo yaje gufungwa, afungirwa muri Iraq. Afungwa ari kumwe n'umugabo witwa al-Zarqawi. Uyu mugabo nawe akaba yari umugabo ukomeye cyane muri Al-Qaeda. Yahise amugira inama amubwira ati, muhungu mutoya, shaka uburyo ujya muri Syria, nufungurwa nujyamo ugafungurwa uzagende dushingireyo agashyaka cyangwa se udushingireyo umutwe wacu ukorana na Al-Qaeda ari gukorera muri Syria. Uyu nawe nk'umuntu wari ukeneye ibino bintu bari warabicengejwemo cyane, bacengejwe amatwara ya ibintu bya jihadisme, nawe yemeye guhita ajya gushinga uwo mutwe. Nibyo byatumye afungurwa mu 2011, ese yigendera kiwabo. Ariko hakize umwaka umwe mu 2012 yahise acinga umutwe witwa Jabhat al-Nusra. Uyu mutwe akaba ari nk'agashami ka Al-Qaeda muri Syria. Amaze kugashinga, hashize igihe gito cyane, uyu mugabo agaragara kuri televiziyo avuga yuko avuye muri Al-Qaeda, atagikorana na Al-Qaeda, ahubwo ko agiye gushinga umutwe we. Uwo mutwe we yahise awushinga, abanza gushinga uwitwa Jabhat Fatah al-Sham. Uwo mutwe niwo waje kuvamo Hayat Tahrir al-Sham, ubu ngubu uri ku butegetsi, wahiritse umugabo Bashar al-Assad. Uyu mugabo rero aribazwaho cyane, reko afite n'amazina atandukanye cyane. Hari aho uzumva bamwita Abu Ashraf al-Ani. Iri ni izina yagiye akoresha nanone mu kazi ko kurwanya. Nanone amazina ye nyayo yitwa Ahmad Hussein al-Shara. Aya niyo mazina nyayo. Ariko none impamvu izina ryamamaye rya Mohammed al-Jolani nuko
iri Al-Jolani rishatse kuvuga uwo musozi witwa Golan. Uyu ni umusozi Israel yatwaye kino gihugu, ariko bakaba baragiranye amasezerano ko uwo musozi Israel utwara. Ikaba ari intambara yamaze iminsi 6 ishyamiranya Israel ndetse na Syria. Bakaba bararwanye muri iyo minsi 6. Muri iyo minsi 6 barwanaga nibwo kano gace ka Golan katwawe na Israel. Ubwo rero iryo zina Jolani riva kuri ako gace ka Golan. Akakaba ari nk'akazina k'ubutwayi cyangwa se k'uburwanyi. Bivuze yuko mu mutwe wa Jolani birakekwa ko ashobora kuba atekereza uwo musozi ufitwe na Israel. Ubwo rero icyo kintu kikaba cyaba ikibazo gikomeye cyane kuri Israel cyane. Uyu mugabo Al-Jolani yagize imbaraga cyane, kuko agace yayoboye mu Idlib ni agace kari karimo abantu bagera kuri 4 miliyoni. Aba ni abantu bari barakuwe mu byabo, ni abantu bari baragiye kubera intambara bagenda bahunga Bashar al-Assad n'ibibombe byagendaga kubita afatanyije n'Uburusiya ndetse na Iran. Ariko aka gace karimo bano bantu yagakize ku murongo cyane, ndetse anahashinga na guverinoma muri ako gace. Abantu bose bajya ku murongo, abitaho ku buryo bwose ashoboye cyane, nubwo nyine bari mu bihe cyane. Kandi uyu mugabo bavuga ko ari umugabo ubashije kufa imitwe yari ihari kwishyira ku murongo kugira ngo bunge ubumwe bafatanye. Ndetse uyu mugabo yabashije guhangana na Hezbollah itaramushyigikiye, abasha kuyitsinda. Ariko nanone icyo bamunenga ni iki? Baranenga uyu mugabo yuko nubwo yigira gutyo akigira umuntu mwiza, akavuga neza ko abantu bose azabashyira hamwe, bavuga yuko ibyo ngibyo yigira ari ibintu byo mu burengerazuba. Bikanavugwa yuko yabashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel. Ariko uyu mugabo avuga yuko nubwo ibyo byose abyigira, ashobora kuzabigarika, akaba yabihindura byose, bikaba byaba ubusa cyane, akongera akagira amatwara ya kijihadiste, cyangwa se akagira amatwara y'ubuhezanguni bw'abantu bishingikiriza idini rya Isilamu, bashaka kugira ngo bategekeshe abantu ibintu bya Isilamu. Nta kindi kintu kivugwa, nta wundi muntu ubasha kumva. Bakanavuga yuko aho yayoboraga, mu gace yayoboraga, nubwo yayoboraga neza, ariko yayobozaga igitugu. Bakavuga rero ko ashobora kongera kubigarura ibyo bintu. Abahanga none baribaza ngo ese uyu mugabo ntazabasha kubwira abarwanyi be ba HTS kugira ngo bajye gutera muri kara gace ka Golan, gace gafitwe na Israel. Kuko aka gace ka Golan ni agace gakomeye cyane, ni agace gafite amazi meza, gafite amazi menshi, kandi muzi ko Israel ari igihugu gifite ubutayu cyane. Kano gaciro kakaba ariho gafasha Israel mu kuhira no mu bintu bitandukanye by'ubuhinzi, ndetse n'abakerarugendo bakunda kujyaho cyane. Ni ahantu heza cyane nyaburanga, kandi hafite igihugu akamaro. Bikaba bikekwa rero yuko bashobora kuzahita begera kino gihugu cya Israel bakaba babatera. Nayo mpamvu mu makuru ahari yuko Israel yahise yigeza ingabo imbere, bagota uwo musozi, bajya ndetse no mu mipaka itandukanye. Ese uyu mugabo azabana neza na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nyandikira muri comment. Hari abavuga yuko kugira ngo abane na Israel agomba kubareka bakajya batera ibisasu bahangana na Hezbollah. Ntabwo turibaza ati se ko azaba afite igihugu azemera ko bajya barasa mu gihugu cye? Icyo ni ikibazo cyo kwibazwaho, nawe mugomba kwandika muri comment. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo ni ikindi kibazo nacyo tugomba kwibazaho, nuko agomba kwemera ko agomba gufatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwanya imitwe y'iterabwoba yose, ndetse nawe akareka ibintu by'iterabwoba bimuvugwaho, kuko mu mateka ye nabasobanuriye urumva ko harimo ikintu cy'iterabwoba yagiye akorana nacyo, cyane cyane Al-Qaeda. Aramutse rero abisubiyemo byaba ari ibintu bibi cyane. Ese Hayat Tahrir al-Sham izayobora kino gihugu? Nyandikira muri comment. Izakiyobora mu gihe izabasha guhuza abantu bose, ibintu byo gushyamirana by'amoko, ibintu byose bikavamo, abantu bose bakajya ku murongo,
ntabe kwikubira ubutegetsi, dore ko bari kunengwa yuko mu bayobozi bari gushyiraho abantu babo gusa, ntibashyireho abantu bavanze n'abari bari ngo bagende bavanga abantu batandukanye. Ibyo nibyo twabateguriye. Murakoze cyane, turabukunda, mukomeze mudukurikirane, turabaha ibintu byiza cyane. Murakoze cyane.